Салом алейкум шогирдои азиз. Тарзи духти киртаи имрӯзаи мо киртаи варадникдор барои духтари 12 сола духтарако мебошад. Фақат чӣ кор мекунем духтаро? Пешакша чени 30 сантиметрша кнопка мекунем, дар пешак варадник мечаспонем. Духтарако пешаки мо варадника тайёр кардам. Дарозиша 15 гирифтам, гарлавинаша 7 сантиметр духтарако гирифтам. Дар лавош тур часпондам. Не таш пиштакаш пока ягон чӣ пора караги нестам, просто фақат гирифтагиам. Дарозиша 35 сантиметр гирифтам духтаро. Оли барша ҳами хел 10 сантиметр зиёд гирифтам. Ина иҷа пешаш вай барои кнопка. Ина духтарако остинаш, ина қадаш барои камтар ҷинҷак давондан. Духтаро ини 3 сантиметр дублерин часпондам дар ҳар ду тараф. 1 сантиметр ини хел таш мекунем духтаро. Як чизи дигара бифаҳмонам ки духтаро агар материал тинук бошаку и хел як тараф намегирен духтаро, ини хел ду тараф тоб метиҳед. Аз сабабе ки материали мо ғавса, агар мо ду тараф тоб битиҳем духтаро ку и ғавси бад мешава, кнопкарам часпонданаш душвортар мешава. Анака духтаро ман чӣ кор кардам? Дарози гарлавинара 7 сантиметр мондам, пешака дарозиша 14 сантиметр мондам. Ана акнун духтаро инами хел мебирем. Духтаро инаи тарафи қадкарагима ини хел строчка рафтам. Ина духтаро тарафи чапанагиш варадникам тарафи чапанагишай, пешаки киртамонам тарафи чапанагиш. Духтаро инами аҳамият бисия ки ҳами тур бояд ки дар лав боша. И варадник худмоне и тур дар лав боша. Анами хел 0.5 сантиметр монда строчка мерем, камтар қайчи карда тарафи рост мегардонем. Оли варадник мон духтаро камтар калонтаре, оли намебиремаш. Вақте ки духтем тайёр ки кардем, баъд варадника мебирем. Қати китфомон 1.5 сантиметр мефуроем. Духтаро ина варадника часпондем. Ина сини дарун, ина сини берун. Ина иҷа кнопка меяд духтаро. Инҳе. Анакнун чӣ хеле ки киртаи ҳами прамои худмона пиштакшона мечаспонем, ҳамирам ки боша пиштакшам хел мечаспонем. Фақат пиштакаш бедарз меяд духтаро. Пиштака ки камкак астара гирифта духтаро, пиштака мечаспонем. Духтаро ина пешак пиштака часпондем духтаро. Ина қадакага бишини чӣ хеле ки киртаи прамоя пора мекунем, абхват гирудира меёвем, ҳамхел абхват гирудира ёфтем, неки оли тайкаш оли аснаровка карагӣ нест духтаро. Фақат абхват гирудира ёфтем. Як чизи дигара аҳамият битие духтаро. Ҳами дарози амира ба миён қати чен мекунӣ, 1 сантиметр ҳаққи дарза монда духтаро. Ҳамиҷара духтаро аҳамият битие. Ҳамиҷара мо кругли намезанем духтаро. Ина иҷа шага камакагам хел чиқиртар мерем. Инами хел хушру аҳамият битие. Ҳар як чизе ки дар миён вақте ки меоя, бояд ки анами хел шумо духтаро бизане. Баъдан наковзи чӣ кор мекунем духтаро? Строчка мерем, аверлог мезанем. Баъдан инаи қад мона духтаро духта камакак ҷинҷак давонда дар пешак пиштак мечаспонем. Баъдан остинора духтаро. Духтаро асосан ҳами трикотаж, ҳами тикан трикотажа асосан бояд ба распашиловнаи машинка бидӯзӣ. Ай сабабе ки распашиловни машинка духтаро надорем, як роҳи дига дорад. Бисёр ҳолат ҳаст ки ҳами хел аверлог мезанем, таҳ мекунем, тов мехӯра. Як роҳи дигарам ҳаст. Духтаро ман чӣ кор кардам? Анами хел лави домана 4 сантиметр ёфта отметка монда, ҳами хел 4 сантиметри хат кашида рафтам. Баъдан чӣ кор мекунем? Ай тарафи ростанагиш духтаро ба тарафи чапанагӣ ҳами материалмона гардонда инами отметкае ки 4 сантиметр мондагием, инами хел духтаро монда. Баъдан инаи лави и материалмона ана хел монда. Анами хел вай мерем. Ё ки зигзаг мерем, ё ки аверлог кати. Хел инаи отметкаи мондагимон анами хел дар таги аверлог монда духтаро старатса мекунем духтаро ки набраш. Мешава ки зигзаг кунӣ. Инами отметкаи мондаги монда анами хел қапида духтаро. Анами хел аверлог мезанем духтаро. Инами хел. Инҳе гирдогирд инами хел аверлог ки задем рафтем. Инҳе дидем духтаро. Инами хел аверлог ки задем рафтем. Ба чӣ кор мекунем духтаро? Ана акнун тарафи ростана гардонда ҳами ҷои аверлог задагӣ монда ина хел сини болоӣ карда духтаро. Анами хел
1 миллиметр нумаки ҳак 1 миллиметр ана михел ира сини болои монда духтарако ана михел строчка мерем. духтаро иниҳе ай сини дарун ина ай сини берун духтаро ина диде ягон вай надора ина чӣ хел хушрувак шид иниҳе иниҳе духтаро ина ай сини дарун духтаро ина киртачаи мо тайёр шид. ина варадникора камтар вай кардем украшение кардем моҳрачиндем духтаро ина пешакша кнопка задем ай сабабе ки материали мо камтар резинки да манекен пӯшонемаш хай камтар тангтар метоба аз сабабе ки манекени мо размери калонай духтаро ина да сари остинаш камтар тур мондем ина духтарако ина пушташ духтаро ина тарафи пеш духтаро